Hakane ka bas bukut in tuai ne ka penta jing sa thaji men sim jong iskil awar jeri. Baru jong ikong Maria treniang. Lai spa lai pusa. Ang ning iya lung iya kmena utrai balai lagamu lagade maduba you play try kendra long bu long tau baik basumal yangi Hak gertengupa badukun badaman simbakuid. Amen. Kajinge jung try jung yu Jesus Christ. Bakajingi jung blay lembal kajing salok jung men simbakuid. Kindon ringat bat fi baro. Ringka bat piro. Kohimen ko para how Jesus Christ. Ha kine ki arspas nam balale ibno. Ni kibriyo kila nankyo shibun. Ka sayan maka technology ru kila nankyo shaprang kay kabayem la banlong bun snem benshua kalong kabala banlong minda bun wat keeps new sarong ba em don kay kabayem la banle minda agajing bule kabaningkong kane kalong kabaki paidba kila perkad kila kuwa bante yaka tawar kabala banpoish shadu beneng kumda kikwa banlong kum ublei henre ublei ulak khang yaki dakaba penkula kulmar yakak tin jangi ki jingla jangi kisab jangi baro la ai da ublei togin long kibas nurid hakmat ublei nakabinda ke baro kiba ulai ai hangi togin pan map jingisnei now try nakabinda ki por bangin lak tuklar ya ublei dakaspa kasab ka jingla jungi togin ya duai nga pla how blei badan bor baro badhafi kohimen kopara Bangale po shibune daki jimber khat bakaktin daki kam baka jingle klet daka jingle pala junga daka jingle pala junga daka jingle pala bakrawe junga namar kata nga kripa yaka maria bakuid kab aisa kat soti ya kiya kab bakurin guid budhapi kohimen kopara banduwai nakabinda junga how tribe lay jungi ublei badan bor baru nisne yangi Bal yandalama biyaki pop jungi unilam yangi shagajingim bam jukut. Amen. Try kendra ko place yangi. Try kendra ko place yangi. Cristo marco Cristo ram. Tongin ya duai ngikr pad koble badan bor baro
ba dakaba duria barabor ya keke ka bashishab ka babeit ngin laben pendap ya kaba penskema yame hakaktin badru hakakam daud trai jangi yu Jesus Christ sukun jangme ubayim basin shar ngat me hakajing along kave jang men simbakuid ublei jinom la jinom. Kajing pulih naga kitab Genesis. Kapertei barok kawai, keladon tang kawai kaktin, bat kendiat ki kentin. Enda kibriu kelakin riak jaka naga dong mingi, kilalap ya kajaka bamadan, hari sinar bat kilasyong lasa hangta. Te kilaya ong para maki, yang nya tau mau it, kinda tang payaki, hangta kilayok mau it, hakajaka umau. Bat kabsiang hakajaka kasorki. Nang ta kilaya ong, yang inya te kanong ba nagabantai alade, bat kawai kajente kabajrong hadu bakanda kendu yaki beneng. Bat tong inya pensa nam yalade, yok inya sapret keleng kaslaper te barok kawai. Te utrai ulawan hiar ban peja kata kanong ba, bat ya kata kajente bajrong. Kiba ki kun ben riu kilate, bat utrai ula ong. Hakmi kilong tang kawai kajat ben riu, bat kidon tangka wei kaktin kathalit, bat kane kalong, tangka jing sedang ya kabaki dang le. Bat en don kabaki temu ban le, ya kabakin la ban le. Yang inya le chiar, bat nginya pen kelumari kaktin kathali jongki, bat kin yas ngutu syu uwe ya uwe pat. Kumta utrai ula pen sapredeki, keleng ka slaperte nagata gajaka, bat kila inok klem teshu ya kata kanong ba. Tel aiker teng babel ka namar utrai ulapan kelumarang ta ya kaktin kathali jong kapertei baro bat nakata kajaka utrai ulapan sapredeki keleng kaslapertei kaktin jong utrai. Kasam lai pulai ke nomor news pak katsam.
Ya pi ki logong utrai namar bangla ya tu ya pi ya ke baro katnya kabangala yona upa Haleluya 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 Utrayundan ringat batfi. Ringkat batpiru Kajing pule na ka gospel bakut katkum umarkus. Kawuram halekatrai Ujisu lakhod shau yau paidba bad yaraki sinran bad ulaong haki. Lada uno ukwa ban budianga to unle yalade bad unba yala kading funa bad unbud yanga. Naba uta ubakwa ban penim yala kajingim. Undo no yaka Henry uta ubadu no yala kajingim na kabinda junga bad na kabinda ka gospel un penim yaka. Ka mentoi ayu yau briu ban yo yaka prte baro kawe bad bandu ye yala kajingim. Da e ubriu un yapein na kabinda la kajingim. Nabajar uba lerain yanga padiakaktin jonga hakane kapateng baklim bad bapop yakum utha ukun ubriuru un lerain yanda uan hakaburom jongu pa jongu lam baki angel bakuid bad ulaong haki shisha ngaong happy kido na kiba yayeng hangne kiban yamad ya ka jingyab tat adu ka kinda yoi ya ka himau blei bakawan ha kabor ka gospel jangutrai Jinyara ya meku Chris Maria sisters and brothers in Christ Jesus. Amen ko parajunga utrai Jesus Christ Once a group of pilgrims were moving towards heaven carrying crosses on their back. Hakawe kapor kiwe yon chicken hun kiba ya pilgrim bat ki le sha beneng da kapara ya kiting pnai jongki One of them on the way felt so heavy with his cross and said that he will cut off a bit of the cross he was carrying. Pidon way na pedeng jongki wasingo kia plat ya kata kiting pna ba uloba tu ulok perkat ban ot no kendiat. So at different intervals as they were walking, he began to cut off bit by bit his cross. Te kat nang yai ya kata ka silenter jong kata kelenti ti kanang slam kenang kia berkum taru nang ot kendiat pa kendiat. Now they reached the door of heaven, and there was a canal separating them from heaven. Par kila poi jan kerdop jong ka beneng bat ka ladon ka wei ka luhu ni ke balong kenjana la bahe ke balapen klat yaki. So the only way to go up to heaven was by putting this cross across the canal and pass over it. Te kumta ban poi syata sa siliang syabadon ka beneng te ladai ban pun da kata ka ding pnahi ban poi sa siliang. All of the pilgrims crossed over this canal by placing their cross across this canal. Baro kita kibriu kibayat pilgrim ban poi syata sa siliang kila pun dalaki jong kiding pna ban poi syata. But when this man put his cross across the canal, it went down because it was short enough, because he had cut off the cross bit by bit on his way. Wad une ubreuru ula mut ban bu ban pun dalaka jong kading pna na siliang sa siliang. Henrei ka lahap no penban siapo kata ka luhu kebai don hakta namarba kelalengkot tak kajing ot jong u kendiat.
So the moral of this story is that cross is essential to walk into eternal life. Te ka jing hikai kalong ba ke ding pna kalong ke ba don kam e na ka panta ke jing im ban poi sha ke jing im bom jukut. That's why in the gospel today Jesus says, if anyone wants to be my disciple, let him deny his cross, let him deny himself and take up his cross and follow me. Adai punta ba Jisu ha ke gospel mata ke sngi ba ong ba no ba mut ban bot yanga udai ban len yela de ba yala ka jong ka ding pna. So every cross is not just pain, it is a bridge to eternal life. Te man la ki ding pna am dei kita ki jing wit lene ki jing pang lene ki jing sitom jing jenjar dei ke dei ke lenti sha ki jing im bom jukut. We all experience cross in our daily lives. Ni bar khoi ni yo mat ya ki ding pna ha ki jing im jongi hala ka sngi. Now for a husband and wife, cross can be their own partner with whom they chose to live for the rest of their life. Na ka mantai si kurim kala ban long ba I kurim jongki kila ban long ka ding pna ba kila jit ha ka jing im jongki. Initially, love is very easy, but then as the years pass by, differences become very visible. Ha ka bas dang ka jing it kalong ka basuk handrai kat banaya ki snem ki jing aper ki jing bom ya dei kita kinang wan pao. One may be quiet, the other may be very talkative. Iwe let's say la ban long iba jarjar handrai iwe pade ilong babun ktin. One may be very spiritual and interested in prayer, the other one may have a little interest in prayer. Iwe ila ban long iba rublei iba tista ban duai but iwe pat iba long mar khongpong. Sometimes even after making lot of sacrifices, lot of support and love given to partner, they may not even understand the love of each other. Teng warada haba la airut ya ka jing it yu na kawe kaliang handrei kawe kaliang pat im yu sngotu ya kata. The pain of being unloved is the cross that we all of us carry daily. Wat ka jing sitom ka jing mong jong ka jing bom yo ya ka jing it kade ya ka ba bun na preng jongi ni ya mat. A father and mother work hard, make lot of sacrifices for children, but children keep complaining or they don't understand the love of the parents. Kikimi kikpa ki tre sitom na ka banta jing man bha man miat jong ki khon re ki khon ki ba ong ba ki mi kikpa kim sngotu kim it bha yangi. There are times family members fail to understand each other. Teng don ki ba hayin hasemru kim la ban ya sngotu iwe ya iwe pat. Their love is often met with indifference, lack of love. Pat ka jing it jong ki kaya ya tengku bat ka jing bom ya sngotu lane jing bom patiao. Even priests and religious experience this cross in their daily life. Wat ki reuniam ru ki yomat ya kum kine ha ka jing im jong ki man ka sngi. They leave behind their families, they leave their dreams for life, and they come after following Jesus in service to humanity. Ki la ino ya ka yin ka sem ya ki jing trang ki we pat ki jing angrut jong ki na ha ka jing im jong ki. They give their time, they give their struggle to the people, but then often their struggle go unnoticed. Ya ki la IT ya ki por jong ki bada ya jing tre sitam jong ki na ka banta ki breu re kita ki jing le bro khoi teng don ba itu. Even within our own communities where we live, we experience this cross. Wat ha ki jaka ba ki syong ki sa ro kum sikan hun ki ru ki omat ya kum kane kading na. We experience this cross when we are misunderstood by our own members of the community. Ni omat ya kane kading pna haba ki para reuniam kim sngutu haba ya imlang ha ka jaka sa jongki. A superior may find fault with another member of the community for a mistake that she or he has not done. Let's say superior ki laban wat dong wat daw ya ki ba
we nak tay dukot jong ta kebaki im lang ya salang im siam la le. Most of us experience the pain of loneliness, pain of praying, working all alone without being understood by others. Buan na preng jungi ngi amat ya ka jing long jing singau marway ya ka ba kiwe kim siam la sing thu ya ka jing tresi tom jungi. So in all walks of life, people experience this cross on a daily basis. Ki briu ki badon ha ki bentar kom im ba per ki amat ya kini ki jing ya kini ki jing pna ba per jing im jong ki. That is why Jesus tells us, whoever wants to be my disciple, let him deny himself and take up the cross and follow me. Padai nak nak dau Jisu ong ba utau ba kwa ban buat denga udai ban len ya late sim ya la ka jing pna bat buat yanga. Every suffering, every unnoticed tear is a form of love that we give to God. But man la I jing jau umat iba umdan ba itu batip ba day iwe iba long ba kodor hakmat jong try. So when sufferings come into our life, we shall not pray that these sufferings be taken away from us. Rather, ask the Lord to give us strength that we are able to endure it for the Lord. Man ki jing si man ki jing si tom man ki jing si marway ngim day ban undwai how blay ban weng no ekata day ban ya pan jing harapan ban no blay ban la ban siap ban job ekata. Mother Teresa says, pain and suffering are but a kiss from Jesus. Mother Teresa ong ki jing si tom ki jing jar ki day ki jing do jong utrai. Pain and sufferings are a sign that we have come very close to Jesus, that He kisses us. But ka jing si tom ki jing jar ki day ki dak ki ba pen I ba utrai ulong u ba jan pat ngi ba kudup yangi ba do yangi. So we shall not run away from crosses, rather embrace it with love, because this is the only way by which we can walk into eternal life. Day tu nama kata tu ingin am kentai je kiting pena namar ba day da kumne day kiting pena bangin yok poi saya kiting im bom jukut. So when our crosses are heavy, remember that the Lord is walking with us. Lada kiting pena jungi kalong kebakia jungi ken mau ba utrai uyai rengkat bat ngi. Nganged how blay pabadan bod baro unang tagnen baka kinyu but how Jesus Christ can never way junu utrai jungi yabla kunau sin bakoy yabla kana kamaria to soti bula shalavet bundus pilatus lasna yahu layam bula yesh bayam agasi balai lami fat naki bayam bula ki shabne shabne pabadan bod baro nang taun pushar ngangit hamun sim bakul akabalang katolik bakul agajing selo keringkul agajing ma yakipo agajing ma pado agajing bamjukut amen. Laispa Andre Pupra. Sim ku try jing im jong kai jilu nyala dia me sim baroki si jong bangan raya roya me sim Todwai ko para baka jinya junga bajong pi kan long kebab diang hun hau blay pa badan bor baro. Do try bring jing knyan ik ti jong pi na kata jing ro ro kristeng jong jing to yang balang jong baro away. Todwai bakane ka jing terbak nia ko try ngi kerpad kan pen kuid bat pen tama yangi
Wat ban kan long ha kito ki ba budia kamon jongme ka temme jonga bainom bam jukut dau Chris utrai jongi Amen. utrai undon ringat batpi Rengka bat piru. tokindu yala ki donud Ikitiu ki shall try. tongin ya aingu yau trai blei jongi Kashong hok bat kadei. da shisha kalong ka basangkok baka badei kai deiti jongi baka jingpenim yangi haman lakapor baka jaka ban aingu yame koppa baku itam leng ba ukhin bayid e jongme u Jesus Christ kaktin jongme dau bamla to ya ke baro ya bamla pa shangi kum unong penim bad unong sispa ubala long do dau min simba kuid bad ibala ka nakat sorti katba udang pendabya kamon jongme bad penyo hame upai bakuid ula piala kakti haba ula shashitom nang ba un batang no yaki saite sait kum janga jingyap babaun panbao yakabor janga jimipat te namar ka taringa baki angal bakringuid baro ni pen bana yakaburom jangme kadbakawai kasur ni ong Ubaku, try you break it by Ming birthday sawada kaburam jongme Osana, Osana, Dora you play shatron Osana, you play juno And yaro you bawan Agak keteng utrai Ming birthday sawada kaburam jongme Osana, Osana, Dora you play shatron Osana, you play juno da shisha melong bakuid ko try katame janga jinguid baro namar katangi kripa diyame to penkuid penkandang yakene ke jinder wa jangi daga pa ya min sim jangme kumga umjer halor jangki bakin kala long yangi kamed bakasnam jang try jangi u Jesus Christ ha kapor bala dino yawu dalak monsnoba ula priyang yaka jingsha shitom ula shim yawu ba dakaba aingu yame ula kriya yawu bad ula ai halaki sinran u ong toshim batabam na kane pi baro namar kane kalonga met junga ya kaba NIT na kabinda jumpi ha kajukar kom endalala yabam ula shim yaka kuri badda kaba aingu biang yame ula aya ka halaki sinran u ong toshim batudina kane pi baro namar kane kalonga kuri jangas nam janga jangat dang badmai bad bam jukut ya kaba enpami na kabinda jangpi bad na kabinda ki babun na kabinda ka jingmap ya ki pop tole ya kane ben ken mal yanga kajimaya janga jingait Kata sin bangi bang yune upu Bangi de akane kapuri Ni penna gaji ya chong de kotra Tada du menwa namar kata ngi ke ba pen manda ya ka jingya ba ka jingmi pa jungu ngi terwa hame ko tra ya upu junga jingim badia ka kuri junga jing penim ngi da aingu aidam namar bela nyangi ki babban hakmat jungme babban shakri yame dakabas ngurid ngi kirpa yame ba ngi ke ba yaminda hakamet bakas nam ukris ngi lok bela pnya telikawe daw min simba kuid
तो kenmau ko traya kabalang jongme kabalang friang ha sutla ka perte bato penjinai ya ka jingir ringa bat u Francis upa bakui jongi ulbut mavein u bishop jongi bad baroki lingdo तो kenmau lemru yakimen ki para shenrang bat kindei kibala iotia da kabakirmen ya ka jimi pad bad ya baro kibalakla to haka jingis nei jongme तो प्रियांग या की शाका जिंग शाय का पंजंग में तो इसने आंगी बारो नी कृपा दिया में बारंगा बका मरिया ते सोटी बाकुइद ककमी जंग ब्ले उ जोसफ बाकुइद उ करिंग जंगा के पस्तोल बाकुइद बाद बरो क्योरिंगुइद की बाला पेंसिया बे हमें पतंग ला पतंग इन लोग की बदवान योबिंदालम हाका जिंगिम बमजुगुड बबांगिन यारो बाद पंदोन बरोम यमे दाउ खुन जंगमे उ जीसु क्रिस्ट दाउ लंबादु बधाउ kan lo hame yuble yupa badan bor ha ka jingelo ang kawe jungmen sim baku barok kaburo baka jingero junom la junom Amen. kumbala hukum yangi dau nang penim bad kumbala hikayangi takaktin ble nginud ban ong Kopka jungi babane kalok bako jungi Arwani ma jungi kalok jungi Kindi babane to ayai daga jungan jungi kamalasi Arwani daga jungi kumbari ma basi Uda jungi shamshoy Great bladingi nakusniyo To pelai diangi ni kirpad ko try nakajings ni baro ha kajings bun jongme तो वाई जिंस जिंसन हाकिसनी जंगी नंगबा दाक जिंगरा का जिंस नहीं जंग में इन लाइट बराबर ना कपोब बगिनियो जिंगेदा ना की जिंगजन जार बारो कतबागदा का पीलिंदी या का जिंगर बन बाकुइद बगा जिंगवान पार जंगनंग पनिम जंगी उजी सुक्रिस कट्राई जी सुक्रिस मैं उबलोंग हकी अपस्तोल जंग में का जिंसुगा ये हापी का जिंसु जंगा nga ai happy what paid ya ki pop jangi henry ya ka jinge jang belang jang me bud ha ka jings bun jang me to ai ha ka ya ka jingsuk buka jingya tili kave katkum kamon jang me ma me ubayim bad ubasin shar junom la junom ka jingsuk ko try kan don barabor ringat bat phi dongin ya truba ya ka da ka jingsuk ve hai ve pat Hakmi kun lang bro jung blay Hakmi bakit no yaki pop jung berte Sukito yaki balakod Shaka jingawai jung kun lang brod
May benda bendang yang atai, daga jingi jins pun bajing isne, nam kasyu ne bajing ya jingi jangan mirau jese. Kajing duai snem jubilee, ko pau babening, tuai bakajingi bamelai au kunjungi Jesus Christ, pemenjungi bakat leading, jong leading sebut, kanlang idolo jungi, daun sim bakut, kan siu yang hangi, jangan berakar nak benda kacau jungi. Wai bagajingi jungi, kan pengeladu yangi, syadagin ulun hau, pomji somtai, kan berbayar kesemai jungi gospel. Wai bagitu kesemai kan pengeladu nasyapo, ya kejat betriu, ya kepetih hariang, akajingi lagi berjikila, ya kebereng bercemai, bercemai, abayanda or jungi paman laweng no, kaburon jungi kan jungi. Wai bagajingi jengga jubilee kan siu biang ki pilgrim jengga jenggamen ya kajingi ya tiar siu ai bakata kaju kajingi kan pensapniang ya kajingamen jusuf jengga sispa ngis lakaperte shame kablei jengi barak kujunam anak borong kajingi junam amen papa jengi babne kalok bak keteng jengi Kanwan kahima jengme kalakaman jengme akagende kubabane to ayang minta kajungan jengi kablasi yangi ringat jengi kumbang ringat jengi malam yangi shoy henry dilari na kusti amen ublay ko maria kapag kajingay utran kapala kakiya panalo kagindi Ilak Yusuf o Jumbrao Jesus o Maria Baku the Mijum Blade Divana Kamindash Numbo Ndabra po Jinya Jigi Amen Kabrom Alpang Alpang Sim Baku Ndabra Manikong Junta Barapo Junam La Junam Amen Tongin Yaduai Duai Ngikirpad ko Blay Badan Bod Baro Bagin Yomad Yaw So Jangakata Kabangila yop diang kumka soskular lengba kine ki jingmaya dau Chris utrai jongi amen utrai undon ringat batpi ro ublay banbor baran kurkuya pi uppa badukun badumen simba kuid amen kilesuk kamas kalawai sango ya ublay Lai spark hadway
Nyero yutra Jesus Christ, junam na junam.